जोजलपा नेपालमण्डल टेलिभिजन या जाजो हसना छ लसको सेनाचना जी अनुपसाखिया पाखे नेपाल भाषा या साहित्य ख तस्का हे विशाल अले तुगु खेले वना दिपिन्छ तुगु खेले अनुभव दुपिन्छ यको हे योगदान वेक पिन्छ बिया दिगु दु यको चीज वेक पिन्छ सेका दिगु दु सेना दिगु दु थो छगु बालागु खख अले ठुजागु कथा या यदि नेपाल भाषा साहित्य न अझ न बालना बनेगु खठुकी यो कोइस्ट क गना वनि फत भाषा पक्कन झिगु थगु गु मातृभाषा या साहित्य ख वो बालना वनि न्हा वन भाषा वो ठे खुशी झिगु नीति मेगु छन तै बख ओके थो गु जाजो त जुया छंगु थुगु जाजो पाखे ठुजागु कथा नेपाल भाषा या साहित्य नेपाल भाषा या खेले छगु कथा या वेक बिसगु योगदान ब्याचना दिगुदु वेक पिन त दक्ले नापा दुनु गलन से सुभाव्यो से थौ छित नेपालमण्डल टेलिभिजन जाजो हसना पाखे नेपाल भाषा साहित्य नख गु वंगु शुक्रबार व शनिबार न्यूनतक थुगु साहित्य नख ढका जुगु ख कीर्तिपुर नगरपालिका या गुहाली कीर्तिपुर व पांगा थुगु जाजो जुगु जुला ओके नेपालमण्डल टेलिभिजन जाजो हसना पाखे छित ठहे जाजो स बनाएके अले वेक पेलिसिया खलाबला ना छित किने बजे सुरेश किरण दैलिसे वेक नेपाल भाषा टाइम्स या संपादक अले लिसे थो गसा खला पाखे वेक लिउ कजी ख वेक लिसे खला बलया जजले बधाई जजले बसबा दक्ले नापा ठुगु साहित्य नख जया छ नेपाल भाषा साहित्य नख ठुकिया परिचय न छे सुरुवात या नेपाल भाषा साहित्य नख ढका ठाइबले छुक ठुकिया परिचय छ बया झिसा चाहिँ थो नेपाल भाषा साहित्य नख खास हैन साहित्य नप सम्बन्धित चाहिँ फुके विषय वस्तु त चाहिँ छटासन तया छौ प्याकेज रुपे प्रस्तुत या हिसाबमा थो चिज गोसाए नो खा थो चिज थो प्याकेज दिएको या चाहिँ कारण छ हामीले चाहिँ साहित्य नप सरकार दुपी मरपी साहित्य चोइपी मचपी सकले जनसहभागी चाहिँ पिन्सा चाहिँ ठुके बटिक्या फेमा थन गाउँया चाहिँ वेका कम से कम साहित्य दिउ सुख वो अनुभव या फेमा साहित्य मनु जीवन छु असर जिदिउ खटे चाहिँ थन वे ठीक फेमा ताकि वेका पनि प्रतिना वेका पनि सन लेबल पना साहित्य प्रति रुचि अपयमा दिउ चाहिँ छौ उद्देश्यतया थु गोसाय चाहिँ छ या नखा अहिले ठो गुण नखन याना चाहिँ साहित्य प्रति मनु त्यो रुचि अथवा ठुकी सहभागिता गुल्तको बढे ज्या छौ न नापायो कन्टेक्स्ट हिसाबले गुल्तको ठुकी चाहिँ छ प्रभावकारिता भूमिका मिटा छौ त सहभागिता गुल्तको बढे आ जिमसँग चाहिँ सुखना जना गाडाले तो साहित्यिक ज्याजो गाडाले मेमे छाजिक ज्याजले छुजी गाडाले चाहिँ साहित्य पाठेपी साहित्य प्रति रुचि दिपी बुनिपी नेनिपी जको वइछनी साहित्यकार पनि जको वइछनी तर थनु चाहिँ ज्याजले साहित्य नब छु सरकार मर्पी साहित्यकार तब छु बजार रुचि दुसान भएकै चाहिँ परिवार पी छेजपी जल खला पासपी न ठनु वया चाहिँ सहभागी जसो वेको बन्छ थन्जु अन्तर्क्रिया नेन चौडो थन्जु पनि चाहिँ साहित्य वाचन चाहिँ नेन चौडो के चाहिँ वेका पनि अभिरुचि अफोजी हो चाहिँ आशा चौडो ठिकै ठिकै चाहिँ वो देन र सय ठिकै चाहिँ सहभागी जीव मण्डली संख्या अपयोग जो जिमसँग महसुस हुन्छ चाहिँ होला खुशी निनु जुगु जुला छुछु कार्यक्रम चाहिँ जुला थो साहित्य ठुक्सी चाहिँ निनु यंगा जोली नापाउ नि शुक्रबार खुन झिसा नेपाल भाषा एकाडेमी पनि हल नेपाल भाषा एकाडेमी हल छाएन डाले तो साहित्य सम्बन्धी महोत्सव एकाडेमी चाहिँ जाजो किप्ली जाजो याद नरगा चाहिँ किप्ली डुबटी एकाडेमी हल चाहिँ झिसा पुलिस याना पुलिस चाहिँ त्यो नेपाल भाषा सम्बन्धी चाहिँ खुगु सफु चाहिँ विमोचन जले छक्ला ओके छौ चाहिँ गिरिजा प्रसाद जोशीया उपन्यास अहिले राजेन्द्र पुटाया उपन्यास अहिले चाहिँ छौ हाइकु अन छौ चाहिँ त्यो कृषि विज्ञान सम्बन्धी छौ सफुडु अन चाहिँ नेवा गौरव दगार आबडी चाहिँ निबन्ध संग्रहडु ठुक्रा चाहिँ खुगु सफु छ अन विमोचन याना अहिले खुगु सफु बारे चर्चा परिचर्चा याना अहिले अन चाहिँ त्यो साहित्य सम्बन्धी चाहिँ सुमबजा चर्चा चल अन या चाहिँ किपुपटी चाहिँ लाइकली या छिसा चाहिँ साहित्य सम्बन्धी अन्तर्क्रिया अहिले वाचन अन या चाहिँ संगीत सांगीतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम याना वे दक्षिणको छिसा चाहिँ ठुसी यानो छौ चाहिँ नेपाल भाषा चिया संकिपा कासाया चाहिँ शिरपाना बिया उहाँले पनि निनु खुनु चाहिँ छिसा छैन गरे हामीले चाहिँ त पाङ्गा या लाची अन्तर संवाद याना वाचन याना सांस्कृतिक कार्यक्रम याना अहिले उयो नपाउ के छौ थप छैन गरे हामीले चाहिँ ठुसी चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ नेपाल भाषा बङ्क्यु ज्या चाहिँ पहल एनडीपी
ये मेयर बाजू यसले ये मेयर बाजू वो किपु नगरपालिका मेयर उपमेयर पिन्द चाहिँ हन्यु ज्याजोना याना क्या उहिले खा चाहिँ किपुले चाहिँ दैचौपरि सम्पदा न छिसा सुएरगा चाहिँ सब सम्पदा भ्रमण टिकचा हो याना नदो ओके ना चाहिँ किपु सम्पदा बारेन प्रचार जेउनी गरेका चाहिँ आशा याना उडो जानकारी बियादिले एक बारे छिरा एक कीर्तिपुर नगरपालिका नेपाल भाषा या तथाकाय नीति विभिन्न अथौकने कक्षा तन सञ्चालन ज्या चौजुला पाठ्यक्रम तेउन सुरु ज्या चौजुला विभिन्न कथा ज्याजो त ज्या चौजुला कीर्तिपुर नगरपालिका छुको कथा या ज्याजो त ज्या चौजु नेपाल भाषा तकया नेपाल भाषा साहित्य तकया थो विशेषना छ जिपी नगरपालिका वे ढुङ्गा थियो नेपाल भाषा चाहिँ संरक्षण या लागि आटकै दुनी किपु नगरको पाखे विभिन्न त्यो साहित्यिक किताब जोला अथवा चाहिँ थनी ऐतिहासिक किताब र सांस्कृतिक किताब बिना कुरो न्याउ खोल चाहिँ नेपाल भाषामै छिसन पिक्या बिरुनका ठोल लगायत मेमेको विभिन्न कार्यक्रम त छुक कराएका ठोल लगायत चाहिँ मेमे वाथो विभिन्न चाहिँ छिसा छैना चुनु डाला नेपाल भाषा गुण चाहिँ किपुट चाहिँ सफुट चाहिँ पिठनी को खोपमा पिठौँ जुइमा यलमा पिठौँ जुइमा कीर्तिपुर वे ढुने उइदा चाहिँ किपु चाहिँ विभिन्न स्कुलले चाहिँ भित्र न्याउ कथा चाहिँ झिसा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो कोलम्बोको झिसा नि डोलन चाहिँ नि न्या रटको चाहिँ नेपाल भाषा सपोर्ट न्याना ठन चाहिँ ठिठी चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ भित्र न्या ज्याना झिसा चाहिँ याना भया छ नटो सर अहिले मन त्यही जीवनै गुल्तका चाहिँ परिवर्तन होला जस्तै नेपाल भाषा त छेलेको खेले अथवा जा ठुलमसी कार्यक्रम ज्या छौदु वो कठौपट्टि छौ जागरण त्या अथवा चाहिँ छौ व्यावहारिक झिसा चाहिँ छेलियो कठौपट्टि वो जागरण अझको ठाउँ बहु एकदम ठुके चाहिँ छौ छुजर लामले छेन्नेवाटे दुनिजको मक्के ठुकको झिसा पाठ्यक्रम चाहिँ वो स्कुलले लागुना ठुकेना चाहिँ वो इभन चाहिँ वो नेवा मुखमी गैर नेवाटे चाहिँ छेन ठोपा चाहिँ ठ्याउँदो એટલે उकेना विशेषना चाहिँ वो विद्यार्थीको मुखी अभिभावक पिन्छ है झिम्टना चाहिँ त्यो नेपाल भाषा सेन्यु चाहिँ छिम्सा चाहिँ या मलरगा वो अनुरोध चाहिँ सूर्य चाहिँ तस्का चाहिँ बालाबडी जाने सक्सेना छ सुबा बिउ कथा छिसा तकले बसा एकदम ठुके लागे चाहिँ मुख्यला ठाउँ सम्मान बिउले चाहिँ गोसा खलाइटना चाहिँ जिउ पाख्या चाहिँ सुबाडु वठेन्टो जिन हाजा दैठेन्टो ठो पाठ्यक्रम डेगिटा चाहिँ गो चाहिँ सुरु हुन्छ ग्वाली आदमी सकल सिरा चाहिँ किपु नगरपालिका जी हाग्न छ चाहिँ सुबा चाहिँ बिहा छ गोसा खल सुजल छिसा टुकु नेपाल भाषा साहित्य नखा आज या चंगु ख ठुकिया गोसा खल सुख खासलाई छिसा पत्रिका यो नाम अन्ते दियो नेपाल भाषा टाइम्स दगा अहिले ठो नेपाल भाषा टाइम्स या प्रकाशन सन्ध्या टाइम्स पिथना प्राली पाखे जो चंदो गोसा खल चाहिँ उयो पाखे यान्छौ ख सो थुजागु कथा या गो साहित्य नख ख जी नेपाल भाषा या छगु प्रचार प्रसार नीति संरक्षण संवर्धन नीति गुजागु कथा भूमिका मिटा छ साहित्य चाहिँ नि एकछिन चाहिँ नि तर चाहिँ छोरा छ वो खाली चाहिँ सफु पत्रिका आजको सीमित मयासे ठुइटो चाहिँ नि सफु न मोबनी पि पत्रिका न मोबनी पि आया पि तर चाहिँ साहित्य रुचि डुबी अथवा साहित्य हो छुरी हो मस्योनी पिन न चाहिँ झिसा चाहिँ नि साहित्य चाहिँ रुचि देखि बिउ लागि ठो झिसा चाहिँ ठाठा से होना साहित्य नखलेका चाहिँ साहित्य चाहिँ नि प्रवर्धन या जायन्त्र खा बिन्दुना ब्याचना यको सुबा खला चितन यको सुबा जिगु नुगो दुने चंगु देशे फुक्क मनु या सुखजी
छम मजा जग प्याग खोसा फुक्क मनोया दुःख जी ने मखंका मस्त सु हे ले वया खो वही मखु ने मखंका मस्त सु हे छे वया फो वही मखु फुक्क मनु अन होग स्वाठे यही पुसे सित सिचो फुक्क मनु अन लुमु निभाठे यही पुसे लुमु सिचो नेपाल भाषा या साहित्य ख्य तस्का बालक ह्याउना चंगुदु अझ उत्कृष्ट रूपमा ह्याउना चंगुन चिसाथन खनाचना यो कोहे व्यक्ति पिनेगु ठुकी कन्ट्रिब्युसन दु यो व्यक्ति पिन्छ ठुकी रुचिकया ठुजागु कथा या ज्याजो स वेक अप पिन्छ बोतिका याचना दिगु जुला विशेषण भाषा यता वेक अप पिन्छ गु मतिना याना दिला ठु मतिना तस्का हे छगु तरंगु खख थहे मतिना याना हे ख ठुजागु छिगु गुलिन संस्कृति दु भाषा दु ह्याउना चंगुदु व छगु विशेष त जना ह्याउना चंगुदु अले अवश्य न पक्कना मेगु न खुशी खत्सुले ढासा थौकने स्थानीय पाठ्यक्रमेन नेपाल भाषा या त दुठ्याके गुण सुरुजि थुंकु गुजला व हिसाब छ स्कुल लेभल निश्चय हे मस्तेस नेपाल भाषा या त कया छिगु संस्कृति विषयले छिगु हरेक नेपाल भाषा विषयले वेक पिन्छ सेकाचना दिगु दु ठुकिया नीति न गु स्थानीय गु जनप्रतिनिधि पिन्छ गु पहल याना दिला ओके नीति न वेक पिन्छ यो कोइको सुव्यापी याचना तो हिसाब नेपाल भाषा या गु ख ख व चक्राउना छ ज व्यापक ज्याउना छ चिस खनाचना छगु सफुत उले प्याया छ म्युजिक भिडियो त उली हे यो कोहे प्याया चंगु चिस खना छना लिसलिसे ठुजागु कथा छगु पाठ्यक्रम हे तयान चिस न्याउना छन अझ न मेगु विभिन्न प्लानिङ त हेगु बाकी दने नेपाल मण्डल टेलिभिजन ज्याजो हसन चिस याचना दिगु जुला अलि थमेगु ज्याजो स नेपाल भाषा साहित्य नख सचित के नाचना खजरा जी दकाया चोय तयु चिकचा का कविता छपुल्लु मांसु वल्ला जी नजी ल है खा नजी ल है खा नसुपे है खा छो मखुगु छुखा बस वह जी का नजी ल है खा नसुपे है खा वो चिक्का वो इताया मतिना थे वो चिक्का वो इताया मतिना थे था फूलिस गथेलुई मतयाज थना छना जिना अथे फुना फुना थना छना जिना अथे फुना फुना छो लुग दुसा बस वह जिखा नजी ल है खा न सुपे है खा ताई लिपा थौ थ त स्वे मास्ते वला कारण ले धो दुक्कोसिन थोहे थया जन छला तापा ख्वा हे जुल मुसुहु निला उमिगु खे सहमति पुनके भन जी थगुल न जे अनि हथास छेवया न्याकने कोथी कथा त स्वे आखिर छुपा त खनि अप्याचो सक्कसी गोमी ख्याजी जजलपा लग्ने नेपाल भाषा या साहित्य प्रति छिको पला गुकन न्याना छन अनय सुरुवात या हजुर आजि चाहिँ ठो खास ज्यू इच्छाला मचानी से यो ख मलाई स्कुले न भटिभटी चया अलिपा बिचे कलेज न जब जुल जुबले अठे जुल आठो जी हकन सुरु यानु चाहिँ निरति दत रे साहित्यले युवाते त न झिसा आकर्षित या माग अवश्य खन्ने ज विशेष ना मेमेको साहित्यले ला वेकअपी छगु इंट्रेस्टेड ज्याजोला खना छना नेपाल भाषा साहित्य न झिसा इन्त आकर्षित या फै गुकठा या फै वो पकाए या फै छौला झिसा चाहिँ छुयामाल ल्यारा छ डकले नापा चाहिँ जी थपिन्छ नेवा जुया नेवा भ्या ल्यामा ढ्या ब बिमालो छु जी थन खना जो चीज छु ढ्या छ जी नेवा ते सय नेवा भ्या मला नायंकल मलाई गुली गुली मनु त जी गयो न गजियो बिनो खना ढास जी ना चाहिँ काम हो मलाई साहित्य चया दि वेक पिन्छ नेवा भाषा मलाई तर वेक पिन्यो हिनी चाहिँ वेक पिन्छ नेवा भ्या चाहिँ छेलमडी वो प्रुफ माल ढास जी केरिन फु मलाई नानो तर आ चाहिँ ना काम हो मलाई अयो बिन दु मलाई वेको बिन छौ चाहिँ जिउ चाहिँ छु इना ढासानी अठी चाहिँ यान दिमटे जी नेवा ख मलाई जी नेवा ते सय नेवा भए मल नायंकल ढासा मे बिन सेन्युल परै जाओस् का धै मस्ते र टकन मस्ते स टकन सही मक्त जिउ भए मन त ल्या ढैला जिउ पहिचान न कारण छु जी फुलेसा जस्तै साहित्यकार पिन्छ न थ छे मस्ते त नेवा भए मलाई के कारण छ गठुको जस्तै
नेवा भाइ स्कोप मरिया खला वा छु कारण छु जिफ्रे छु अनुभव चाहिँ कथा चाहिँ म न्यो भाइस्कोप मर्याल पक्का मखु महला जिउ विचारण चाहिँ छुट्या रास न झिठा म्यू जाति पि म्यू भाइ पि मनु त न योक्वे झिउ भ्याली दुने योक्वे वल महला इमु प्रभाव योक्कु लाटो छु छिट गु कि जुइमा गु खर्या झिस चाहिँ इम्ट प्रभाव लाक माउली महला इमु प्रभाव चाहिँ छिटो यो कुलाना चाउँदो गु कि चाहिँ जिगु जी सेबले चाहिँ एकदम बामलाउ चिज ख मलाई झिसँग थपिनसँग कुटो माया र थो जिउ निजी विचार ख मलाई झिसँग थपिनसँग कुटो माया र छु आ झिठे साहित्य प्रोग्रामे गुलिगुली टटर हपि साहित्यकार त दु भाषाविद त दु मलाई वेको पनि छे सो ल्यारा स वेको पनि थना नेवा भाषा भाषण बिया छे जाइ मलाई छे लोखा डाउन खट्नु वेको पनि चाहिँ खे भ्या चाहिँ अन सुरु जुइगा वो जी मिखा खौ चीज दुनी वो चाहिँ जुइ म जी भाषाविद त्यो पाखे मलाई अठे जुल ल्यारा छ जिउ नेवा भ्याल लियङ्काटेर रह्योला टस्कै थाको अहिले थके सुरुवात छिस थमे हा सुरु नआयो मलाई एकदम पक्काए ख पक्का वो चाहिँ पक्काए ख डेफिनेटली वे कथे जापि विचार तुपिन्छ छिस सुरुवात या तास अहिले थो पक्का न खवेकन नाथे गुपिन्छौ प्रभाव महो छिस वे कपिन त प्रभाव लागे फैछार छ झिगु साहित्य हरेक चीज जो थुकी धर्म संस्कृति साहित्य हरेक चीज थुकी यको छगु खत थुकी ठेना चंगुडु छगु महासागर ख ज्ञान छगु सागर ख झिगु नेपाल भाषा या साहित्य थौ चाहिँ छिस छु साहित्य प्रस्तुत ना दियाले जी थौ जित चाहिँ आयोजक चाहिँ मुक्तक न्यापु छिउ लागि चाहिँ तयारी यान्ति ध्या त हिडियो ज्या जी चाहिँ थौ मुक्तक न्यापु जुना तर जी चाहिँ खास जी चाहिँ कविता जो ख चिना ख मलाई अलि मुक्तक न चाहिँ जी सुरु याना मलाई अलि जी साहित्य अग्रज साहित्यकार पिनसँग चाहिँ स्याबासी न बिउ दु जित मलाई उके आधारे चाहिँ जी बाहन न चाहिँ हान बा जी चाहिँ बालको चाहिँ चाहिँ कुटयान चनु तर जी साहित्यकार ध्याए चाहिँ जी मखुनी मलाई जी सेका चुनौती नि तजिक हनी साहित्यिक नखथो किपु झझधा तजिक हनी साहित्यिक नखथो किपु झझधा थौ नेपाल सम्बत झिन्छ व पिनिद चिलागा च्यानुस जुया चङ्गुठो पेकगु साहित्यिक नखस थन छाइदिपी सकल हने बहपी पहापी दाजु किजा तथा केही वो पासापिन्त जी रिता महर्जन यल पाखे दुनुगल निसे जोजो लपा मुसगु मिखा गुजु काकल जित नुगल नुगले यम धाकल जित ख छ बिना घौ पलखाय चुने मफु ख छ बिना घौ पलखाय चुने मफु छंगु मतिना मचाका हाकल जित जजला बताए जजलपा पेस्ट्री पिपल्स चॉइस अवार्ड या नामांकन जी ढुंगो कुजला अले भोटिङ न जे आचंगदो छिसन भोटिना दिस ठचको जानकारी बियावे कलिसे ठुके विषयले न खलबला या गोजी साहित्यकार न खवेक अले पत्रकार न ख हरेक क्षेत्र वेक या उल्लेख योगदान दो गुजला तकले नापा साहित्य पाखे सुरुवात या नेपाल भाषा या साहित्य ख या अवस्था ठोंकने गथे जास नेपाल भाषा या साहित्य ख अवस्था गथे जु रासा इन्ट्रेस्टेड मनु त यो को दु मलाई तर छौ प्लेटफर्म चाहिने छि डको मिले ज्या चाहिँ बिमफुको अवस्था दु एजुले नेपाल भाषा साहित्य खै त कगा खसा नुनु पि चोमी ओ फुलापि चोमी नापो सोना चाहिँ सु कठया चाहिँ संयुक्त ज्याजो चाहिँ यामाको अवस्था चाहिँ जुका थियो अले त नापन्तो जी पेज 3 प्रसंग न स्वाका पेज 3 पिपल्स चॉइस अवार्ड नामांकन न जुइटुङको गुजुला आ कुले खटुके मेजर मेन इभेन्ट गुबले ख बच्चा ठुकिया जानकारी ठुकिया परिचय छ पेस्ट्री अवार्ड यो मेन इभेन्ट हिसाब बैशाख 3 गते यार क्वेश्चन त यो मलाई वे अनुसार तयारी न्याक चनो जुल तर वो तयारी सिबेन गुज हिसाब आफ्नो नोमिनेसन प्रोग्राम याना नोमिनेसन चाहिँ नि 46 वटा विद्या 209 जना चाहिँ हिसाब सर्टिफिकेट्स त बिउ जुल अले वो नोमिनेसन लापिन चाहिँ नि हिसाब पिंगु थरी चाहिँ वेक अप इन जजमेन्ट जुइ नि ढगा चाहिँ हिसाब यानो जुल छौ जजमेन्टला हिसाब अनलाइन पाखे भोटिङ याउबडी जुल मेउबडी चाहिँ छौ हिसाब सर्वे यान चुनौडु अनवया चाहिँ छगु झिस आगु पेस्ट्री पत्रिका अवार्ड यासिन पेस्ट्री पत्रिका युबिडी उके चाहिँ इन्क्लुड याना छौ फारम डेभलप यानौडु
वो भरे ना चाहिँ जिरा मेल एन्ड बीमा ल नाप चाहिँ पोस्ट बक्स सिस्टम ख तर आ पोस्ट बक्स चाहिँ ठौकने मरे ढुङ्गी चाहिँ मोबाइलमा फोटो क्याउ अलि इमेल एड्रेस बेटे उके इमेल छोइ हसा चाहिँ नि ठेन्यु बिटी जुल अलि छौ ज्युरी बिटी चाहिँ भोट तया त्यसमा चाहिँ पेंगु तरिकै भोट मिक्स याना चाहिँ नि छौ मिक्स रिजल्ट प्याउ हैन नि अरे एकदम डिजर्भिङ पर्सन त चाहिँ अवार्ड चाहिँ पनि होला वे वनमा रहि बिटी चाहिँ मेहनत यार छ तुलमसी वे दे ढुङ्गाला पक्का न अन गु निष्कर्ष प्याउ वाला डिजर्भिङ पर्सन ये प्याउ चाहिँ थन खन्द त खलबेला देला यो केको सुबाली से बिन्द सुबा Zitao mesayelana Opasa tanaso Oitana jithe kavyuna O mesayo esitu guga O mesayo chalapala O mesayo esitu guga Magya gaji. Tare magyala. Magya. Tare magyala. Magya. Mahu. Aular sa cha magyar. Daula. Dale. Daula. Tha. Jum magya ka kala khana. Daula. Daula. Tha dia. Sir. But action camera to. Kaina chul ko ta sa ta. Mag sa unsa. Ji tham magya daula. Ji tham yo la sa. Ji bia min. Thank you sir, thank you. Salam sir. Liun benga thiu suka. Nyon pi ko sara pyaz ji mako. Santo ji. Koi ka se te ka sa ka sa, sai ka sa sila ka sa kana kana pincha. Ganda dikina ka mili chubho ka sa, tuk ka sa ka tu bari titi ka sa. Jibi maja ai titi, thati ka sa titi. Jibi maja ai titi, thati ka sa titi. Toke diya maja pi, humaj ka sai chori ho. संस्कृति या त संरक्षण र विकासका लागि ठक ठक जुगु नुवा या त नेवा नुवा ढाइका अले वो नेवा नुवा ता छतेगु ठा या त नेपाल भाषा साहित्य नखा ढका ढाइका ये दाले तो नेपाल भाषा साहित्य नखा हाल गरी नै बेङ फेल गर्दा बंगा अरे के सुरु गर्नु भरा टेक्यो भाइ मले बरु जिन्दगी भरि लागि फिक्स डिपोजिट दिया होला नेपाल भाषा या त माया मतिना एपी 700 गेपी यको हेदु छाडा सतो छिगु मातृभाषा खता थगु मातृभाषा या माया सित मोनि ढका अवश्य न समय परिस्थिति कथा बच्चा थुकिया प्रयोग कम जे आउगु जिफु तर छिगु मने थुगु भाषा प्रति या माया नापन दु आन दु व न्याबले न दया हेचुनी अले थुगु भाषा या थुगु साहित्य खय त अजना बालक बृहत रूप न्हने गेनिति थिति कथाया जाजो न ज्या छौजुला वय चले नेपाल भाषा साहित्य नख छिगु न्हने नेपाल मण्डल टेलिभिजन या जाजो हसना पाखे जी केना कुजुला वय कपि सम्पूर्ण थुगु साहित्य खेले जी आचना दिपिन त दुनखला दिशी नमन या नाचना नेपाल भाषा साहित्य खेले वय कपिनिको कन्ट्रिब्युसन या त कया योगदान या त कया जी तस्क हे वय कपिन त सुभाव याचना अले पक्का न चिसन सुरुवात ना बनिनु थ मस्ते त नेवा भाषा सेनेगु मको नेवा भाषा महत्व सेनेनु जब मस्ते छ थगु भाषा या महत्व छि थगु मातृभाषा या महत्व इम्स बुझे जी सी अनालिपा इम्स अथेना ठुकिया प्रयोग याना हे ओके भाषा या महत्व त चिस ठिका बनिनु अले नेपाल भाषा प्रति माया नाचना दिपिन्तन दुनु गला निसे सुभाव से क्यामेरा पर्सन संजय तन सुभाव याचना क्यामेरा पर्सन प्रताप दया तन विशेष सुभाव से जी अनुसार के नौजा फनाचना मेघवाले नाप्ला थोत बा सुभाव